Zdravo, dobrodošli na kanal Životna sila i čim ste došli na ovaj kanal i potpišite se na njega i šta mi je jako značajno, čitajte veoma zanimljive stvari na sajtu Životna sila www.životnasila.rs na jednom od 1000 registrovanih medija u Srbiji sa interesantnim stvarima. Čim ste u ovoj temi, čim ste kliknuli na ovu temu, znači da ste bili u toj situaciji ili da ste u toj situaciji ili možda razmišljate da uđete u tu situaciju, a to je veza sa oženjenim muškarcem. Ovde pričamo o ženama, o ženskom zdravlju, ne o vezi sa oženjenim muškarcem sa stanovišta nekog osuđivanja, mog ličnog mišljenja. Ovde se bavimo onim energijama koje čini u stvari vitalna sila i naš život zbog koga smo i ovde u ovom životu. Ako verujete da je bolest čisto materijalna stvar, onda takođe niste na pravom kanalu. Bolest po homeopatiji, a i po stvarima kako se slažu u životu, dosta su ljudi sami shvatili da ona ima i onaj deo koji je povezan sa onim što nosimo u sebi, to jest našom životnom silom. Drage moje bile, prvo za početak, kao što smo rekli, ispravite se, znači ženska kičma mora stajati pravo, gornji deo tela opušten, napet donji deo, vrat opušten, glava opuštena i naravno, ja sad ne mogu pričam, ali osmeh na usne jer se on prenosi na ostale delove tela i to ide sve kako ide. Najjači odnos koji postoji je upravo odnos između muškarca i žene. Ali ovde pričamo o ženskom zdravlju, naravno dotaći ćemo se i muškog zdravlja, ali kroz žensko zdravlje. Žene češće oboljevaju, muškarci kraće žive, žene više boluju u životu, što znači da one nekvalitetnije koriste zdravlje koje im je dato, a sa moje tačke gledišta i moje iskustvo koje sam videla radeći sa ženama i baveći se prvo sobom kao ženom, a onda i kroz svoj posao i kroz svoj privatni život, da se žena teže realizuje u ovom životu. Znači da teže faktički ispoljava one svoje želje i osjećaje. Kao što smo rekli, najvažniji odnos je odnos muškarca i žene, odatle sve polazi i to stvara. Posle su napravljene one forme koje odgovaraju nama za život, koje su nam povoljne. Kada pričamo o bilo kojim odnosima, naravno to pričamo o emocijama koje su najteže. Kroz emocije mi učimo i emocije ne možemo da ispričamo, ne možemo da savetujemo, ne možemo da prenesemo na drugog. Emocija je tu, takva kakva jeste, ona postoji sama od sebe, ne može da se izbriše. Jedino što nam je za utehu da ona prestaje, da dolazi neka nova i da jačina bilo koje emocije postoji 12 minuta. Ali o tome ćemo u nekom drugom videu. Ajmo sada da se bavimo ženskim zdravljem i zdravljem žene kao ljubavnice. Žene ljubavnice najčešće oboljevaju. Oboljevaju zato što prvo, krenule su u vezu, znači početak veze već nije dobar. Ona nije u svojoj potpunoj energiji. Ona je krenula u odnos gde je ona druga. Da li možete da shvatite, žene koje ste u tom odnosu, kako ste krenule? Nemojte da pričate, ne, to je ovako, pa bezazleno i to. Vi se osjećate drugom. Vi ste druga žena. Vi niste u životu muškarca. Vi ste u njegovom paralelnom životu.
kroz taj paralelni život, kako vreme odmiče, sami znate koliko emocije trpe i koliko se one menjaju, zavise od dana, zavise od nedelje, zavise od godine, to se u telu taloži. Telo počinje da boli i negde mora da pokaže tu emociju. A to je najčešće, da ne kažem samo, ali u 98% slučajeva, se odrazi na reproduktivne organe. To jesu naši odnosi. Znači, rekli smo, ljubavnice mnogo brže stare, upravo zbog tog osjećaja koji je u njima. Vremenom, veza koja traje u tim paralelnim životima, koje jako troše energiju, stvaraju, pošto dugo niste u osjećaju sigurnosti i one prave, iskrene ljubavi. Kad kažem ljubavi, ne mislim onako banalno, mislim na naše osjećaje, na naše emocije, jer vi da ste sama sa sobom dobra, ne bi sebe stavile unapred na drugo mesto. Znači, što duže traje ta veza i što duže traje taj osjećaj nesigurnosti, kreće onda obrnuto veliki strah od samoće. Zato žene i ostaju u tim vezama, a ne shvataju da samoća nije laka, naravno nije laka, ali jeste veliki punjač energije, ili ako vam je lakše da shvatite samoću kao nešto što ne troši. A veza u kojoj ste vi sa oženjenim muškarcem jako troši. Žena je izvor energije, ona ima mnogo veći potencijal od muškarca, tako se rodila, jeste izvor svega i muškarac se kroz nju puni svojom energijom, ali ona sebe ne daje samo njemu. Ona sebi svoju energiju daje i njegovoj primarnoj porodici. Sebe apsolutno troši, zato što žena jedino kroz sebe svoju energiju obnavlja. A ovde ona nije u prirodnom položaju jer nije baza. Ona nije baza i prosto njeno telo i život ne može da cveta, ne može da se razvije onako kako je ona zaslužila. Žena je, opet ponavljam, izvor svega i mnogo u većem početnom potencijalu nego muškarac. Sada da kažemo nešto upravo vezane za one životne simbole tradicionalne, kako su uopšte došli do braka i zašto je ta žena, zvanična žena, mnogo zdravija. Jer ona, naravno, samim tim što je izabrana, ima onaj veći osjećaj sigurnosti i bolje zdravlje. Taj brak nije samo papir. Taj brak je situacija kada muškarac jednostavno uzme odgovornost pred društvom za tu ženu. I to njoj daje, ne mislim status udate žene, to njoj daje status njenoj energiji, daje status njenoj ženstvenosti i zato se ona osjeća sigurno i nikada ne može ljubavnica da smeta ženi onoliko koliko žena smeta ljubavnici. A zašto je to? Upravo zbog onog što vi osjećate, što vas muči, a to je ona nesigurnost, jer vi niste baza, vi niste u životu tog muškarca. Vi ste u njegovom paralelnom životu, imaginarnom, zamišljenom, koliko god da to vremena traje, koliko god vremena da provodite zajedno, vi niste u njegovom životu. Burma koja se daje ženi, da li neko nosi, ne nosi, mi ovde ne pričamo o simbolima kao nešto što je materijalno. Pričamo o toj energiji doma, energiji braka. Burma kao krug večite povezanosti. To su mnogo jake energije.
Sada mnoge žene koje mi pišu, pa kažu, pa ostavit će ženu, pa ostavio je, da postoje situacije gde žena koja ulazi u vezu kao ljubavnica vremenom pokušava možda da uđe u život tog muškarca i da se ostvari kao njegov partner u tom životu, ali to može samo uz blagoslov prve žene. Znači, zvanična žena, drage moje vile, je osnova svega, kao i što jeste. Baš onako kako je, sad pričamo o svim ženama, kako su žene rođene, kao osnova svega. Kao najveća moć koja pokreće sve. Pa od te žene zavisi uspešnost poslovna tog čoveka. Znači, tu nema igre. Ali, opet ponavljam, ovo nije priča sa stanovišta morala. Ovo nije priča sa stanovišta da li se neko slaže i ne. Ja se sa svim slažem, meni je apsolutno sve jedno. Ali mi je jako bitno žensko zdravlje, bitan mi je razvoj žena, bitno mi je naša dalja reprodukcija. Ono što sam rekla, znači, ljubavnice najviše oboljevaju, a telo pokaže na kom mestu? Na reproduktivnim organima. I zato mnogo žena, neću da ni pričam procente, imaju neki problem sa reproduktivnim organima. To, naravno, to ima žena i koja nije u toj situaciji. To ćemo snimiti u jednom drugom videu. To je sve jedno vezano za partnerski odnos i za te emocije. Mi se svi mučimo sa emocijama. A ovako, do 15. godine života se vodimo emocijama. Od 15. godine bi po prirodi stvari zaista trebale da naučimo da je primena emocija naše raspoloženje. Znači, tu da gledamo. Šta volite vi? Volite onaj lep osjećaj u sebi. Volite osjećaj da se kao žena razvijate, da budete ženstvene. To ne možete u tim paralelnim životima. Ne možete. Ali prvo i osnovno se zapitajte, jer niko nije kriv zbog toga. Muška energija je drugačija. Muška energija se ne troši u tim odnosima. A prvo taj muškarac ima bazu, ima svoj veliki izvor energija. To je njegova žena, njegova zvanična supruga, pred kojom je on njen muškarac. Ništa drugo osim njenog i samo njenog muškarca. Drage moje žene, zapitajte se, znači, početak tog odnosa. Kako ste došle do toga da pomislite da budete druga? Niste za to rođene. Rođene ste da budete stub, baza svega. Ljubavnica nije nikakva baza. Nije ništa. To može da bude lep odnos, to može da bude velika ljubav, sve ono što mi pišete i što mi pričate, sa čime se mučite, ali baza nikada. Zato, moje žene, polako zavolite život kakav vam je dat, onu životnu silu u vama, nemojte da je ubijate. Ako možete i sebi da pomognete i da pomognete svima oko sebe, pa zašto vi ono u sebi ubijate odnosima koji zaista vas troše? Zaista vas troše. Eto, ovo je jedna priča vezana za žensko zdravlje, to jest kako žena sama ide putem svojih bolesti kroz vezu sa oženjenim čovekom. Potpisujte se na moj kanal i vidimo se uskoro.